Kamiti iyo ya andu 16 ni korona kavinda ka meri 3 kumurika na kuvesana mendikithia makoreta kivoni gya gutura kuri ruvunge rwa ũgima wa mwiri kaunti-ini ya Embu ruria ruri ICU. Uria wari director maundu-ini motungata urigitani gatagati ka mwaka wa 2008 na 2014 ndagitari Francis Kimani nikia gukorwo agitongoria kamiti iyo gwa kavinda ka mweri umwe wa kuandika na kuvesana ripoti yayo ya uria urigitani thibitarĩ cia muingi kugacithirwa gwa kavinda gakuvi na karasa. Kamiti ino yumbitwe kavinda karia thirikari ya Cecily Mbarire irivite gicunji gia ciringi milioni 35.8 kiathire wa ciringi milioni 47 uria thirikari ya gavana Martin Wambora itarivite kuri ruvunge rwa kuvesana ndawa rwa KEMSA niguo murigo wa ndawa wa mbere ukorwo gikinywo thibitarĩ cia muingi mbere ya muthia wa kiumia giki. Na nundu worithi wa mbeca icio ni metikira kuhakikisha ni matutumanira ndawa iria tureciria ni igukora twinacio by kiumia gikithira nigetha tuhakikishe level 5 na level 5 hospital ina ndawa na facilities iria ciingi kuma level 4 nginya level 2 ciina ndawa kuma kiumia giukite. Koguo ningienda kuria andu a Embu maumiririe mithenya minini ni turaruta wira tuta kuvuruka kuhakikisha ndawa ni ciakinya mathibitarĩ niguo kuvotithia kuriukia na kugacithiria ruvunge rwa ũgima wa mwiri. Gavana Mbarire ni uritie ma MC ya mbunge ya Embu mevitithua metikire kuvitukia kigena gya kuigana niguo ũgima wa mwiri kaunti ya Embu wirugamie. Matonya na mevitithua tafadhali matutethie na gutuvitukithiria budget ikahakikisha twina supply cia kuigana thiini wa health sector. Right now budget iria avitukithirwe mweri wa mugwanja wana ndingi kinya kaunti ona nuthu mwaka mwena wa ndawa na indo ino ciingi ikendekana thibitari wana mbeca iria ciavitukithirwe cia irio cia level 5 level 4 na health centers iria ikoragwa na maternity pesa na ingi kinya thibitari yo na ivandu. Mbarire ni ekite mongaruruku ndunduru yake ya maminista na kuva mavitha iguru ruvongeni rwa ungania wa magoti rutha rwa kavinda niguo kuthuthuria mathavu ruvongeni ruru na twaroria wagiriru wa kuthondeka committee task force committee iria gukorwa specifically kiroria mathina maria twina mo thiini wa health sector Embu County na ni mathina mamwe matai marito muno mengi marito zaidi marenda kamiti ya gwikara nthi na kuthikiriria stakeholders on the thing wa health sector. Banduri Vakameme TV ni tauni ya Embu ni Mbita Dennis Fundi.